uyu munsi reka turebere hamwe bimwe mu bijyanye n'umutwe mushya wagaragaye muri intambara ya Israel, Amerika na Iran. Uwo mutwe ni uwuhe rero? Uyu mutwe ni umutwe witwa Houthis ni umutwe wagaragaye muri iyi ntambara. Umutwe witwaje intwaro wa Houthis wo muri Yemen watangaje ko wagabye ibitero kuri Israel nyuma y'uko iki gihugu gikomeje kugaba ibitero kuri Iran. Uyu mutwe watangaje ko wagabye ibitero kuri Israel nyuma y'uko ukomeje kugaba ibitero kuri Iran n'abayishyigikiye, kandi uzakomeza kwivanga muri iyo ntambara kugeza irangiye. Houthis ni umutwe w'abanyapolitiki ba muri Shia ufite igisirikare gikorera muri Yemen, umaze igihe mu ntambara ya gisivili muri icyo gihugu urwana n'ihuriro ry'imitwe ishyigikiwe na Arabia Saudite. Ntiwahwemye kugaragaza ko ushyigikiye abanyapalestine, ndetse inshuro nyinshi wateguye imyigaragambyo muri Yemen yo kwamagana ibitero Israel igaba muri Gaza. Izi nyeshyamba bivugwa ko ziterwa inkunga na leta ya Iran zatangaje ko zitazahwema gushimuta ubwato bwose zizabona bufitanye isano na Israel kugeza igihe icyo gihugu kizahagarikira intambara cyagabye ku mutwe wa Hamas muri Gaza. Intambara Israel ihanganyemo na Iran yatangiye ku 24 Gashyantare 2026, imaze kugwamo abarenga 3200 barimo abasivile bagera ku 1400. Murumva rero ko iyi ntambara irimo kugenda yizamo n'abandi bantu bagiye batandukanye, kuko murumva ko hajemo nk'uyu mutwe ngo ni Houthis nawo waje kuba wivanga muri intambara kabisa, bitewe n'ibibazo ufitanye na Israel bijyanye n'uyu mutwe wo muri Gaza, batumvikana neza cyane rwose. Murumva ko intambara ishobora kugenda yaguka. Reka mbabwire ngo twe turakomeza kugenda tuba updatinga no ku bindi biri bukomeze kugenda bigerwaho hirya no hino. Mukomeze mukande subscribe, like, comment. Ciao.